BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ngira mwebwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, kaze murano makuru yo kuwa mbere igenekerezo rya mbere z'ukwa gatandatu 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kwashikiriza, u Rwanda rwatsinzwe mu rubanza aho gwitwariye ubwongereza kwijanye n'abimukira nabo mu bijanye n'amategeko. Wabuzi icukwiye kwitwararika mu gihe uhamagawe n'inzego z'ubutungane. Umuntu atekereza ko kuba adafite amafaranga cyangwa se adafite umunyamategeko we uhoraho bivuze ko ubwo adafite uburenganzira bwo kunganirwa, ariko sibyo, kubera ko n'umuntu udafite ubushobozi bwo kwishyura afite uburenganzira bwo kunganirwa. Turabwira kandi yavugwa mu bijanye na cakiza ca Ebola kibandanya kirandagata aho muri Kenya bazindukiye imyerekano. Muyane makuru. Mu mikino RSSB Tigers yanditse amateka yo kuba ikipe ya mbere y'u Rwanda yegukanye irushanwa rya basketball muri Afrika, naho Paris Saint-Germain yisubiza Champions League. Ayo nandi menshi ntabacike. Gendi Yves Bucyane. Aya makuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Idoni mukanya nyuma makuru avuga hirya no hino kw'isi gushikirizwa na Anne-Marie Niwemiza. Israel yategetse ko hagabwa ibitero ku mutwe witwaje intwaro wa Hezbollah mu bice byo mu majyaruguru ya Beirut, umurwa mukuru wa Liban, bituma abaturage benshi batangira guhunga. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko igisirikare cye kizibasira icyo yise ibigo by'iterabwoba muri ako gace mu gusubiza ibitero byagabwe ku baturage ba Israel ndetse ku yindi myitwarire ifatwa nko kutubahiriza agahenge k'intambara kari karashyizweho ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande, umutwe wa Hezbollah wo wakomeje kurasa rokete ndetse no kohereza drone mu majyaruguru ya Israel, mu gihe ingabo za Israel zikomeje kwinjira imbere mu majyepfo ya Libani. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangaje ko wasabye Israel guhagarika ibyo bikorwa byo kurasa ku baturage ndetse no kongera ingufu za gisirikare muri Libani hamwe no kubahiriza ubusugire bw'icyo gihugu. Hagati aho, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Amerika yagiranye ibiganiro n'abayobozi ba Israel muri Libani mu gihe amakimbirane akomeje gufata indi ntera. Ingabo zirwanira mu mazi zo mu gihugu cy'Ubufaransa zafashe ubwato butwara ibitoro bukekwaho kurenga ku bihano mpuzamahanga byafatiwe Uburusiya. Ubu bwato bwahagaritswe hagati mu nyanja ya Atlantika mu gikorwa cyakozwe ku bufatanye n'igihugu cy'Ubwongereza. Inkuru irambuye na Hugh Schofield mu ijwi rya Juventine Muragije Marie. Ubu bwato bwari buvuye ku cyambu cya Murmansk mu majyaruguru y'Uburusiya kandi bikekwa ko bwari bugiye muri Kameruni mbere y'uko buhagarikwa n'ingabo zirwanira mu mazi z'Ubufaransa hagati mu nyanja Atlantique nk'uko abayobozi b'Ubufaransa babitangaje. Hari amakenga ko ubwo bwato bwagendaga bukoresha ibendera ritari iryabwo kandi bibyaje kwemezwa nyuma yo gusuzuma impapuro zabwo. Mu itangazo rye, Perezida Emmanuel Macron yavuze ko icyo gikorwa cyakozwe ku bufatanye n'ibindi bihugu birimo n'Ubwongereza. Yavuze kandi ko bidakwiye ko amato nk'aya akoreshwa mu kurenga ku bihano mpuzamahanga no mu gutera inkunga intambara Uburusiya burimo kurwana na Ukraine. Umuvugizi w'Uburusiya we yavuze ko icyo gikorwa cyo kwinjira muri ubwo bwato gisa cyane n'ubusahuzi bwo mu nyanja. Minisitiri w'intebe mushya wa Hongiriya yatangaje ko guverinoma ye izahindura itegeko nshinga kugira ngo ikureho perezida w'igihugu mu gihe atazaba yemeye kwegura ku bushake. Ibi biri mu murongo wo gukuraho abayobozi bashyizweho n'uwamubanjirije Viktor Orban uzwiho politike yo kwegera rubanda cyane. Perezida w'icyo gihugu umaze imyaka 2 muri manda y'imyaka 5 yanze kwegura. Kuri ubu arashaka inama agirwa na komisiyo ishinzwe itegeko nshinga mu muryango w'Uburayi. Minisitiri w'intebe wa Hongiriya yatorewe kuyobora igihugu muri Mata mu matora yagizemo intsinzi idasanzwe, aho yari yiyemeje gusubizaho ihame ry'ubugenzuzi ndetse no kuringaniza ubutegetsi. Bernard. Urakoze Anne-Marie.
abantu batanu bari baranduye indwara ya Ebola bararekuwe mu bitaro mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe abajejwe amagara y'abantu bariko bongereza inguvu mu kurwanya iki kiza. Gushika ubu ikiza ca Ebola cateye mu buseruko bw'ico gihugu kikaba kimaze gutandukira n'igihugu ca Uganda, kimaze guhitana abantu barenga 200 mu gihe abakekwa kuba barayanduye barenga 1000. Inkuru ya Chansar Abimana. Abantu batanu bari baranduye indwara ya Ebola baramaze kurekurwa barataha bavuye mu bigo biri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ivyo bikaba bitanga icizere mu bakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bariko barahangana n'iki kiza. Abaforomakazi 4 bararekuwe kuwa Mungu bava mu kigo kivura Ebola kiri Bunia, umugwa mukuru w'intara ya Ituri, inyuma yo gukira iyo ngwara. Uwundi muntu yakize yakorera muri laboratoire yari yarekuwe mu minsi mike iheze. Umuyobozi mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS yari yitavye ivyo birori vyo kubarekura. Yavuze ko abo bakiza ari ikimenyetso cerekana ko iki kiza gishobora gutsindwa. Abajejwe amagara y'abantu muri Kongo bavuga ko gukira kwabo kwerekana akamaro ko kumenya abanduye hakiri kare, kubitaho vyihuta no gukurikirana abo baba bahuye canke aho baciye. Hagati aho abategetsi bavuga ko abagwaye Ebola bemejwe bashitse ku bantu 282 inyuma yuko habonekeye abandi bashasha bayigwaye 19. Iki kiza giterwa n'ubwoko budakunze kuboneka bwa virisi ya Ebola bwitwa bundi bujo, bumaze guhitana abantu bashika ku 246 kandi nta rukingo canke umuti vyemewe ko bigwanya ubwo bwoko bwa virisi biraboneka. Abagwayi benshi bamaze kuboneka bava mu ntara ya Ituri ari naho hatanguriye ico kiza. Nayo muri Brazil abategetsi b'amagara y'abantu nabo bariko barakora amatohoza ku bantu babiri bakekwa ko bashobora kuba baranduye Ebola inyuma yo kuva muri Kongo no muri Uganda. Mu kongera ubushobozi utwigoro two kuhangana n'iki kiza, ikigega mpuzamakungu co kwitegura no kugwanya ivyatuga vy'indwara Pandemic Fund caramaze kwemeza imfashanyo yihutirwa ishika ku miliyoni 220 n'ibihumbi 600 vy'amadolari y'abanyamerika kugira gifashe ibihugu vyashikiwe n'iki kiza mu bikorwa vyo gukurikirana, gupima abanduye no gukomeza uburyo bwo kugihasha. Tukiri kuri iki kiza muri Kenya, abanyagihugu baba mu gisagara ca Nanyuki bavyukiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ivyo leta yabo ni Amerika baherutse kumvikana kubijanye n'umugambi wo kubaka ikigo co gutaramuriramo abanyamerika barwaye canke bakekwa ko bafise indwara ya Ebola. Abane mu myiyerekano bavuga ko batumva ingene abanyamerika batinya Ebola ariko bakabona ko ari bo boshobora kuyihangara. Inkuru ya Samba Cuzuzo. Amagana y'abaturage bigabije imihanda muri uwo mujyi uri hagati muri Kenya maze berekeza ku kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cyitwa Laikipia Air Base, aho bivuga ko ingabo za Amerika zirimo kubaka iki kigo cyo gushyiramo abanyamerika baba barwaye n'abakekwaho Ebola. Aba baturage bavuga ko ibi badashobora kubyihanganira. It is so unfortunate that the so-called president don't even mind. Birababaje kuba uwo witwa perezida ntacyo ubuzima bw'abana bacu bumubwiye, ubuzima bw'abantu bacu, kandi igitangaje nitwe nyine twanazindutse tukajya kumutora. Turashaka ko icyo kigo cya Kato kijya hanze ya Laikipia, hanze ya Nanyuki, niba kijyane ku biro bya perezida cyangwa Sugoi iwabo wa perezida, apana hano. But not here. Say hell no to an Ebola quarantine facility. Turi hano ngo dushimangire tuvuge hoya ku kigo cya Kato cya Ebola muri Nanyuki. Kiri neza na neza ku miryango yacu, neza na neza mu mujyi, kandi kubyo turimo kubona mu makuru kuri Ebola ni gute abanyamerika bavuga ngo ntibashaka iki kintu, ntibashaka kugikoraho, noneho twe tukibwira ngo turi Wakanda, ngo tugiye guhaguruka turwane na Ebola. Turavuze ngo hoya. We are saying hell no. Mu cyumweru gishize urukiko muri Kenya rwahagaritse umugambi wa leta ya Nairobi wo kwemerera abanyamerika gushyira iki kigo aho muri Nanyuki, ariko amakuru avuga ko ejo ku cyumweru indege za gisirikare za Amerika zahagejeje ibikoresho n'abakozi bagatangira kubaka icyo kigo. Ebola ubivugwa cyane muri Kongo imaze kwica abantu barenga 200, abayanduye nabo barenga 1000, kandi leta ya Amerika ifite ubwoba kuri bamwe mu baturage bayo bageze mu gace k'izingiro ry'indwara mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwatsinzwe mu rubanza rwari rwitwariyemwo Ubwongereza ku kibazo c'abimukira. Leta y'u Rwanda yaratanze ikirego isaba kwishurwa n'Ubwongereza imiliyoni 100 z'amapaundi, ivuga ko Londres yahonyanze ingingo zayo z'ayo masezerano. Muri ayo masezerano Ubwongereza bwari kurungika abimukira batararonka ivyangombwa byo kuba muri ico gihugu mu Rwanda, ivyari vyamirijwe namwe mashirahamwe mpuzamakungu nka ASER.
sentare y'ubwongereza nayo yavuze ko kurungika abimukira mu Rwanda bidakurikije amategeko. Inyuma yo kumvirizwa impande zombi, sentare mpuzamakungu y'ubuhuza irirahe mu Buholande yafashe ingingo ivuga ko ubwongereza budategerezwa kwishyura amafaranga, ikavuga ko atamasezerano iki gihugu ca ahonyanze. Vyinshi kuri inkuru tubibaze Anne Marie Nwemiza. Yorandi Makoro, umuvugizi wa leta y'u Rwanda, ku rubuga rwa X yatangaje ko nubwo u Rwanda rwemera icyemezo cy'uru rukiko kandi rufata ikibazo nk'ikirangiye, rubona ko ibyatangajwe n'umwe mu bagize inteko ya ruriya rukiko bituma iki kibazo gifunguye ku myanzuro y'amategeko itandukanye. Mu mwanzuro wa ruriya rukiko, umwe mu bagize inteko yarwo Profesa Mohamed Abdel Wahab yavuze ko hashingiwe ku nyandiko y'amasezerano y'umwaka wa 2024 hari amafaranga miliyoni 50 z'amapaundi hakigomba kwishyurwa leta y'u Rwanda. Mu itangazo, urukiko rwavuze ko ku bwiganze bw'amajwi abacamanza bemeje ko ubwongereza butagomba kwishyura amafaranga u Rwanda rusaba kandi ko rutarenze ku masezerano bwari bufitanye n'iki gihugu. Mu kumva abunganira ubwongereza bavuze ko leta nshya idakwiye kwishyura u Rwanda kuko byari byaratangajwe mbere ko uwo mugambi uzahagarikwa niharamuka hagiyeho leta nshya. Abunganira ubwongereza kandi bahakanye ko iki gihugu cyarenze ku masezerano bari barasinye mbere hagati y'ibihugu byombi. Uruhande rw'u Rwanda rwareze ruvuga ko ubwongereza bwanze gutanga amafaranga bwagombaga kwishyura muri ayo masezerano nk'uko byagombaga kugenda mu gihe habayeho kuyasesa. Umugambi wo kohereza mu Rwanda abimukira bavuye mu Bwongereza watangijwe mu mwaka wa 2022 ku gihe cy'uwari Minisitiri w'Intebe Boris Johnson, uwamusimbuye nawe aje akomeza kuwushyigikira ndetse anatangira kuwushyira mu bikorwa. Gusa kudatsinda amatora kwe mu mwaka wa 2024 kwatumye ibintu bisubira irudubi. Starmer watsinze amatora y'icyo gihe yahise atangaza ko ayo masezerano asheshwe kandi ko nta gaciro gifite. U Rwanda rwinubiye uburyo yasojwemo, ruvuga ko habayeho kurengera ku biyagize, ari naho rwahereye rutanga ikirego, maze umwanzuro w'urukiko wasohotse kuri uyu wa mbere usohoka wemeza ko u Rwanda rutsinzwe. Urakoze Anne Marie. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Uno munsi abanyagihugu ba Ethiopia biri mu matora, aho umugwi w'igihugu ujeje kwetegura atangaje ko ibibanza 143 vy'itora mu gihugu cyose bitafunguwe kubera ibibazo vy'umutekano, nk'uko umukuru w'uno mugwi Melatewek Hailu yabibwiye abanyamakuru. Yavuze ko ibibanza 50,188 vyuguruye ku gihe, no kuvuga isaha 12 z'igitondo, ariko amatora yaburabujwe mu bice bimwe bimwe vyo mu ntara za Amhara na Oromia, aho abasirikare ba leta basanzwe bahanganye n'imirwi y'inyeshamba. Inkuru ya Benjamin Yakwizerwa. Umukuru w'inama y'igihugu y'amatora Melatewek Hailu yagaragaje izindi mbogamizi zirimo imirongo miremire ku biro by'itora byakiriye abatoye biyandikishije hakoreshejwe ikoranabuhanga n'ibibazo by'itumanaho byatewe n'ihungabana ry'umuyoboro wa internet. Yongeyeho ko hamwe na hamwe mu turere twa Benishangul n'akarere k'amajyepfo ashyira uburengerazuba muri Ethiopia batashoboye kubona amakuru mashya ku biro by'itora hifashishijwe umuyoboro wa telefone. Mu bice byinshi by'igihugu ibikorwa byo gutora byatangiye kare mu gitondo, uretse mu karere ka Tigre no mu duce tumwe two mu karere ka Amhara. Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yatoreye mu mujyi avukamo wa Beshasha mu karere ka Oromia. Yavuze ko abaturage ba Ethiopia bagaragaje ko badakeneye kwigishwa cyangwa gutegekwa uburyo bwo kubaka igihugu cyabo no gushyiraho demokarasi. Yavuze kandi ko imyaka 5 iri imbere izarangwa n'impinduka zikomeye mu mateka y'iki gihugu, nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru Reuters. Aya matora rusange ya 7 abaye mu gihe igihugu kiri mu bibazo by'umutekano muke mu turere twa Oromia na Amhara, n'amakimbirane ya politiki akomeje hagati ya guverinoma y'igihugu n'umutwe wa TPLF utegeka akarere ka Tigre. Intara ya Tigre imaze imyaka mu ngaruka z'intambara kandi ituwe n'abaturage barenga miliyoni 7, yongeye gusigara inyuma mu matora y'igihugu ku nshuro ya 2 yikurikiranye. Urakoze Benjamin. Dusubire mu gihugu cy'u Rwanda. Amategeko ategekanya ko umuntu wese afite uburenganzira ku butungane nyabwo. Kimwe mu bigize ubwo butungane harimo no gufashwa n'umunyamategeko abifitiye ububasha. Naho biruko hari bamwe bahamagarwa n'inzego z'amatoza ku vyaha, ubushikiriza amanza canke sentare bakagenda batitwaje abunganira. Mbega byo beva kuki? Ingaruka ku muntu nizihe? Mugenzi wacu Anne Marie Nwemiza yaganiriye n'umunyamategeko Ibambe Jean Paul asanzwe afasha abantu mu manza, atangura mubaza uburenganzira uwahamagajwe n'izo nzego bafise n'ukuntu akwiye kwigenza. Ibyibanze ni ukumenyeshwa icyaha ukekwaho, cya kabiri kukumenyesha urutonde rw'uburenganzira ufite. Barakubwira ati ufite uburenganzira bwo guceceka, bwo kwisubiriza, bwo kunganirwa, bakabikubwira ubwo kudakorerwa ihohotera n'ibindi n'ibindi.
ariko icyambere ni ukumenyeshwa icyo ukekwaho cyangwa se ukurikiranwaho. Mu buryo bw'amategeko y'u Rwanda se iyo umuntu ahamagawe nk'uko nguko aba akwiye undi kubigenza ati? Icyambere navuga ngo ugomba kwihutira gushaka umunyamategeko. Iyo udafite ubushobozi amategeko akwemerera ko ushobora no gushaka ukunganira ku buntu, ndetse hari aho bigera byaba ngombwa ukaba wanamenyesha urugaga cyangwa se n'umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha ufite dosiye yawe ukaba yamenyesha urugaga kugira ngo haboneke ukunganira kabone naho waba udafite ubushobozi. Icya kabiri ni ukwitaba kandi ku gihe. Iyo yagerageje kuba umuntu navuga ngo uboneka uri koperative baramuhamagaye yabonetse ku gihe ntabwo yagoye ubutabera, biba imwe mu mpamvu ishobora kuba yatuma kabone naho waba uri gukurikiranwa ariko badahita bagufunga. Uti umuntu aba agomba kwitaba kandi akitaba ku gihe, ukongera uti umuntu aba agomba kandi mu gihe ahamagawe guhita ashaka umunyamategeko. Ariko iyo turebye mu buzima bw'abanyarwanda bwa buri munsi ntabwo abantu bagira abanyamategeko bahoraho, bivuze ngo bisaba kumushaka, kandi kumushaka bisaba kumwishyura. Ibyo bintu mubihuza mute se? Umuntu kuba adafite umunyamategeko ahorana bishobora kumugora mu gihe adafite ubushobozi, ariko kandi nanone agomba kwitaba ku gihe. Inshuro zose nagiye mbona abantu wenda bahura n'icyo kibazo cy'uko batarabona umunyamategeko ariko bakabimenyesha, uragenda ukitaba ukabwira ariko simbazwa ntafite umunyamategeko mureke njye kumushaka. Urumva uba witabye bakaguha umwanya wo kujya gushaka umunyamategeko kuko n'uburenganzira wemererwa n'amategeko. Ni uko nguko navuga ngo tubihuze. Uyu munsi biterwa n'iki ngo abantu bisange mu nzego z'ubutabera cyangwa n'ubugenzacyaha nta mwunganizi bafite? Ikibazo cya mbere kibitera mbona ari ubumenyi bukeya ku burenganzira abantu bafite. Umuntu atekereza ko kuba adafite amafaranga cyangwa se adafite umunyamategeko we uhoraho bivuze ko ubwo nyine ubwo adafite uburenganzira bwo kunganirwa, ariko sibyo. Kubera ko kurikije uko amategeko dufite mu Rwanda ameze, n'umuntu utishoboye udafite ubushobozi bwo kwishyura afite uburenganzira bwo kunganirwa, kandi hari uburyo ubwo burenganzira abubona. Nk'urugaga nk'ubu ngubu mu rugaga rw'abavoka dufite inshingano yo kunganira byibura ku buntu abantu 2 mu mwaka. Icya kabiri navuga ngo kutita ku bintu. Hari igihe umuntu aba atekereza ngo aka ni akabazo gatoya ngo nta kibazo ngo nabyisubiriza, hariho n'uvuga ngo nakwiburanira, ariko mu by'ukuri burya ni amakosa akomeye cyane kuba wajya ugahagarara imbere y'umucamanza cyangwa se ukabazwa imbere y'umugenzacyaha umushinjacyaha utunganiwe. Hariho n'ababikora rwose bafite ubushobozi, atakibazo ngo ikibazo cy'ubushobozi, afite ubushobozi ariko yumva ko bitari ngombwa, yumva ari akantu gatoya. Ariko nyamara buryo uko dosiye itangiye, uko utangiye wisobanura nibyo bizaguherekeza kuzageza igihe uzajya kuburanisha noneho urubanza mu mizi ukatirwe cyangwa se ube umwere. Hanyuma maître, bigira izihe ngaruka kuba wakwitaba inzego z'ubugenzacyaha cyangwa se z'ubutabera muri rusange udafite umuntu ukunganira? Urakoze. Ni ukuvuga ngo hari ibyuzi byabaye fact, ariko uburyo bisobanuramo ushobora gushiduka urimo urishinja icyaha kandi mu by'ukuri wenda nta n'icyo wakoze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari igihe uzi ko kuba warakoze ikintu ugomba guhita ukiryozwa pe burundu, ariko mu by'ukuri ushobora gukora ikintu ariko ugasanga hari ibindi bintu umuntu w'umunyamategeko wabyigiye ubizi ubikora ashobora kugaragaza uburyo kikabone n'ubwo wabikoze udashobora kubiryozwa kubera wenda ibindi bintu bisabwa mu rwego rw'amategeko bidahari. Ikindi burya iyo wunganiwe bizamura amahirwe yawe yo kumenya uko ugomba gufatwa mu gihe urimo urakurikiranwa. Tuvuge niba itegeko rivuga ko ukurikiranweho icyaha ihama ari uko akurikiranwa adafunze, ntabwo ari buri wese uzi izo mpamvu. Tuvuge tugeze mu bintu by'ingwate, mu bintu byo gutegekwa mesure judiciaire, gutegekwa wenda kutarenga ahantu runaka, wenda wafatira ibyangombwa byawe, utanga ingwate, uzana umwishingizi. Ese ibyo ni ibintu abantu b'abanyamategeko baba bafiteho ubumenyi n'uko bigenda n'ibisabwa kurusha uko umuntu w'umuturage usanzwe utariza amategeko abizi abisobanukiwe ndetse yanabisaba. Uyu rero yari umunyamategeko Jean Paul Ibambe yaganira na Anne Marie Nomiza. Ubona aho twahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. None se ubu muragira ngo tuzabigenze dute papa? Ubu uravuga ngo nta mafaranga ufite, mama akavuga ngo ntayafite. Amaherezo azabaya. Pascal
Pascal karamenya kubahwa nyiri byondo ariko uragira ngo nzakubwira iki ari we noneho wanazanye n'umuryango wawe hano mva amafaranga yanjye kiravuga ni 12:45 kuri BBC. ubu naho tuje mu makuru y'imyidagaduro aho uyu munsi tugaruka ku byaranze umuziki wo mu karere no ku rwego mpuzamakungu aho Bien-Aimé Baraza na Ali Kiba bashimisha abakunzi b'umuziki Nairobi. Ni mu gihe inkuru y'ubukwe bwa Dua Lipa na Callum Turner ikomeje kuvugisha benshi ku isaya n'ayandi atandukanye. Tubatuguriye na Latifa Mutesi. This is Hendrix Sound. Nyuma yo gutaramira i Kigali mu Rwanda kwa gatandatu, umuhanzi w'icyamamare mu karere Bien-Aimé Baraza wo muri Kenya ku cyumweru nijoro yabonetse mu gitaramo gikomeye i Nairobi muri Kenya aho yagihuriyemo n'ikindi cyamamare cyo mu karere Ali Kiba wo muri Tanzania. Mu mwambaro wa gisirikare n'ingofero nk'iya Mobutu Sese Seko, Bien yaririmbye mu buryo bwa live bwashimishije benshi mbere yuko bishima kurushaho ubwo Ali Kiba yazamukaga kamusanga kuri stage ibintu bikarushaho gushyuha. Bien na Kiba bahise bahuza cyane kandi baririmbana indirimbo finale bahuriyeho n'abandi ikunzwe cyane muri iki gihe mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Mandi makuru y'imyidagaduro mu ibanga rikomeye cyane umuhanzikazi w'umwongereza Dua Lipa n'umukinnyi wa filme Callum Turner bakoze ubukwe mu birori byabereye i Londres mu Bwongereza kuri iki cyumweru tariki ya 31 uku kwezi dusoje kwa gatanu 2026. Nkuko bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye bivuga ko ibi ari intangiriro y'ibirori bikomeye by'ubukwe bwabo bizamara iminsi 3 aho bizitabirwa n'ibyamamare byinshi bikazabera muri Hotel Villa Igeia i Palermo mu Butaliyani nyuma y'iki cyumweru. Mu mafoto yashyizwe hanze haba bashakanye bagaragaye bafite ibyishimo byinshi bafatanya amaboko ubwo basohokaga aho uyu muhango wabereye. Ni ibirori byitabiriwe n'abantu 8 gusa aho banagaragaye mu mashusho bajugunya indabo mu nzira. Uyu muhanzi Dua Lipa yamamaye mu ndirimbo ye yise Dance the Night hamwe n'izindi. Dua Lipa yatangiye kuvugwa mu rukundo na Callum Turner wamamaye muri filme Eternity mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Icyo gihe byatewe nuko bombi bagaragaye bari kumwe mu birori byabaye nyuma y'ibyerekaniwemo filme yitwa Master of the Air i Los Angeles muri Amerika. Byanavuzwe cyane ko Callum Turner yamwambitse impeta y'urukundo mbere y'amezi make mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Dua Lipa ahita akuraho urujijo abyemera ku mugaragaro. Tukana ku misozo w'amakuru y'imyidagaduro twabateguriye umuraperi w'umunyamerika utavugwaho rumwe Kanye West uzwi kandi ku izina rya Ye yakuwe ku rutonde rw'abagombaga gutaramira mu mujyi wa Reggio Emilia mu Butaliyani nyuma y'uko ubuyobozi bwaho buhagaritse iyo gahunda kubera impungenge z'umutekano. Abategetsi bavuze ko iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko amatsinda atandukanye hagaragaje impungenge harimo n'abagize umuryango w'abayahudi batuye muri ako gace. Ikindi gitaramo cy'umuraperi Travis Scott cyari giteganyijwe muri icyo gihe nacyo cyahagaritswe aho batangaje ko bari bahangayikishijwe n'umutekano, ituze rusange ndetse n'uko hashoboraga kuba imyigaragambyo. Mu myaka ishize Kanye West yakunze kunengwa cyane kubera amagambo yavuzwe kabangamira abayahudi ndetse n'andi magambo bamwe babonye nkashimagiza Adolf Hitler. Kubera ibyo ibitaramo byinshi yari afite mu bihugu bitandukanye byarahagaritswe. Ni mu gihe kandi no mu kwezi gushize igihugu cy'Ubwongereza cyamwimye visa ku mpamvu nka ziriya. Nubwo Ubutaliyani bwahagaritse igitaramo cye biteganyijwe ko ibitaramo Kanye West afite ahandi hirya no hino ku mugabane w'Uburayi bikomeza. Latifa Mutesi, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Nuko rero urakoze Latifa. Ku isaha 12:53 imugambazi mu Rwanda cyo kimwe no mu rya Rusera mu Burundi. Twakire ibyo cyana n'amakuru y'inkino. Imikino y'ubwoko bwose. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC mpere mu Rwanda. Mu kibuga cya BK Arena abafana n'abakinnyi ba RSSB Tigers bishimira igikombe cya mbere cya Basketball Africa League ikipe y'u Rwanda yegukanye nyuma y'imyaka 6 y'imikino itangiye. Tigers yatsinze Petro do Rwanda ku manota 90-88. Mutesi Latifa.
RSSB Tigers yatangiye nabi uyu mukino kuko byageze ahirushwa amanota 20 na Petro, ariko buhoro buhoro igenda yinjira mu mukino ibifashijwemo cyane na Leonard Craig Landal watsinze amanota 33 wenyine. Tigers ni ubwa mbere ikinyiri rushanwa nyuma yo kuryinjiramo ibyumweru bike mbere yuko ritangira, isimbuye APR BBC yo mu Rwanda. Naho Petro de Luanda yo yakiniye buri rushanwa ngaruka mwaka rya BAR kuva ryatangira mu mwaka wa 2021. Uyu hakaba ari umukino wa nyuma wa kane yari ikiniye iri rushanwa yegukanye mu mwaka wa 2024. Umunyamerika Landal wa RSSB Tigers niwe watowe nk'umukinnyi warushije abandi kwitwara neza muri iri rushanwa, aho yatsinze ikigereranyo cy'amanota 26 kuri buri mukino w'iri rushanwa ryariho riba ku nshuro ya gatandatu. Kuri iyi nshuro RSSB yayitsinze ku manota 90 kuri 88. Abakinnyi n'umutoza ba Petro bagaragaje kutishimira ibyemezo bimwe na bimwe by'abasifuzi mu minota ya nyuma muri BK Arena yari yuzuye abafana benshi bashyigikiye Tigers. Tigers ni ikipe y'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi, aho yashinzwe mu mwaka wa 2019, ariko iki kigo kiyifata mu myaka 2 ishize ihita yongera RSSB ku izina ryayo, hinaba ikipe ibasha kuzana abakinnyi barimo n'abavuye muri Amerika. Naho Petro de Rwanda ni ikipe y'ikigo cya leta ya Angola cy'ubucukuzi n'ubucuruzi bw'ibitoro, akaba ari imwe mu makipe ya basketball akuze muri Afrika kuko yashinzwe mu myaka irenga 45 ishize. Basketball Africa League ni irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere mu bihugu byayo muri Afrika, riterwa inkunga na shampiyona ya NBA yo muri Amerika hamwe n'abandi bashoramari barimo na leta y'u Rwanda. Rigamije kugaragaza impano umugabane wa Afrika ufite muri basketball, gushaka abakinnyi bashobora kujya muri NBA ndetse no kwagura kurushaho uyu mukino w'abanyamerika muri Afrika. Ndagushimiye cyane Latifa. Tujye ku mugabane w'Uburayi, abakunzi ba Paris Saint-Germain baracyari mu byishimo byinshi ko iyi kipe yongeye kwisubiza igikombe cya Champions League itsinze Arsenal. Arsenal yatakaje igikombe ariko yinjiza gatubutse. Benjamin niyo kwizerwa. Urakoze cyane Yves. Ku ruhande rwa Paris Saint-Germain iyi ntsinzi yayihaye icyubahiro cyo kuba itwaye igikombe cya kabiri cy'Uburayi inshuro ebyiri zikurikiranya, hamwe n'igihembo gikomeye cy'amafaranga gituma iyi kipe iba muzungukiye cyane mu mupira w'amaguru w'Iburayi. Ku ruhande rwa Arsenal, nubwo batsinzwe ku mukino wa nyuma, urugendo rwabo rwatangaje benshi, rwaranzwe n'ikintu gikomeye mu bijyanye n'umupira w'amaguru ndetse n'ubukungu, ariko cyane bitewe n'uburyo bwagutse bwa UEFA bwo gutanga kugera no ku ikipe yabaye ya kabiri. Muri rusange uyu musaruro wagaragaje neza ko Champions League atari irushanwa ryo guharanira igikombe gusa, ahubwo ko ari n'isoko ikomeye ishobora guhindura ubushobozi bw'amafaranga bw'ikipe mu myaka myinshi iri imbere. Uburyo bwa UEFA bwo gutanga amafaranga muri iri rushanwa bwubatswe bitewe n'intambwe ikipe igenda itera, aho kuri buri cyiciro isimbutse kigira agaciro kacyo k'amafaranga. Amakipe yose agera mu cyiciro cy'amatsinda buri yose ihabwa agera kuri miliyoni 16,100 by'amapaundi. Mu cyiciro cy'imikino ya League, buri kipe ibonetse yongera amafaranga ikipe ihabwa, mu gihe andi mafaranga y'agahimbaza musiki atangwa hashingiye ku mwanya ikipe yarangirijeho ku rutonde. Ikipe igeze ku mukino wa nyuma ihabwa andi miliyoni z'amapaundi 16,100, naho yegukanye igikombe igahabwa andi miliyoni z'amapaundi 5 ndetse n'ibihumbi 600, bituma utwaye igikombe yegukana agera kuri miliyoni zisaga 139 z'amapaundi. Yves, ndagushimiye cyane Benjamin. Reka twumve gato nyuma y'uyu mukino ibyo abakunzi b'amakipe yombi batangarije BBC. Ndishimye n'ibyishimo byinshi, ikoze icyo bita continuité, ifite projet sportif nziza cyane. Arsenal icyo yo yazize ni ikibazo cy'imisimburire yagiye ikoresha ishyiramo abataka benshi kandi badashoboye. Ntabwo wakwishima utsindwa, birumvikana. Twebwe dutangiriye isezo, abafana ba Arsenal ntabwo twari dufite icyizere ko tugiye gutwara Champions League, nibwo byajemo ariko twafokasinga kuri champion. Nyuma yo kwirukana umutoza Arne Slot, ikipe ya Liverpool ngo yabishaka Andoni Iraola. Uyu munya Espanye yatozaga ikipe ya Bournemouth. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast.
amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. ni naho rero turangije amakuru yacu kuri uno wa mbere yarahagarariwe na Latifa Mutesi, muhinga bw'ibyo mari Herbert Masuwa, Bernard Bankukira nabashikije nk'abandi abashimiye ndabipfuriza kuronka muherereye hose.